Izmenom nuklearne doktrine Rusija je jasno povukla crvene linije. Glavna promena je da će se agresija bilo koje nenuklearne države uz učešće ili podršku nuklearne zemlje sada smatrati kao zajednički napad na Rusiju. Ocenjuju ruski eksperti nakon vesti da je Vladimir Putin potpisao ukaz kojim nuklearno oružje ostaje posljednja krajnja linija odbrane. Potreba za izmenama ruske nuklearne doktrine uslovljena je zaštitom interesa zemlje u novim uslovima, dodaju analitičari. Putin je još pre nekoliko meseci naložio da se ažurira nuklearna doktrina, a obnovljeni dokument je potpisao 2 dana nakon što je objavljeno da je administracija američkog predsjednika Josepha Bidena omogućila Ukrajini da koristi rakete Atacams za napade u dubinu ruske teritorije. Ovom doktrinom su jasnije precizirani uslovi pod kojima Ruska federacija zadržava pravo upotrebe nuklearnog oružja. To je urađeno u interesu pre svega odvraćanja. Vidimo da se sve više materijalizuju nove pretnje koje postaju izuzetno opasne, a nova nuklearna doktrina je kao prvo jasan signal svim zemljama iz okruženja, uključujući NATO zemlje, kako će i pod kojim uslovima Rusija upotrebiti nuklearno oružje, kaže vojni ekspert Igor Korotčenko, glavni urednik časopisa Nacionalna odbrana. Nuklearna doktrina donosi i niz novina koje su povezane pre svega sa preispitivanjem vojno-političke situacije kao posljedice ukrajinske krize. U tom smislu povećanje i stvaranje novih rizika primorava Rusiju da prilagodi svoju nuklearnu doktrinu, objašnjava Korotčenko. Važno je napomenuti da zadržavamo pravo upotrebe nuklearnog oružja ako potencijalni protivnik preduzme radnje usmerene na izolaciju dela teritorije Ruske federacije. Reč je o planovima NATO-a da izoluje Kaliningradsku oblast i prekine tranzit prema njoj. Sada takve aktivnosti radi deblokade daju Rusiji mogućnost za izvođenje nuklearnog udara, kaže ekspert. Prema njegovim rečima isto važi i ako neprijateljske akcije mogu dovesti do ekoloških katastrofa. Konkretno, to znači da će Rusija na napad na rusku nuklearnu elektranu automatski moći da odgovori nuklearnim udarom na zemlju sa čije teritorije je takav napad izveden. Isto važi, na primjer, i ako su u našoj blizini rasporede sredstva, krstareće rakete ili dronovi pomoću kojih neprijatelj može izvesti napad na ključne infrastrukturne objekte u Rusiji. U tom slučaju kao odgovor možemo primeniti nuklearno oružje. Naravno, sve je to povezano sa ukrajinskom krizom i nakon usvajanja ove doktrine, Generalštab oružanih snaga Rusije izradiće i usvojeće konkretne planove za operacije, ističe Korotčenko. U novom ukazu pod nazivom Osnove državne politike u oblasti nuklearnog obuzdavanja precizirani su parametri pod kojima Rusija može da upotrebi nuklearno oružje. Precizirano je da bi nuklearni odgovor mogao da bude aktiviran i u slučaju napada na Belorusiju kao člana savezne države, kao i u slučaju masovnog napada krstarećim raketama, dronovima i drugim letelicama ili ako je protivnik rasporedio ili proširio svoje PVO rakete srednjeg i kratkog dometa, dronove i druge vrste oružja na teritorijama koje se graniče sa Rusijom i njenim saveznicima. U dokumentu je proširena kategorija država i vojnih saveza prema kojima Rusija primenjuje nuklearno odvraćanje. Također dopunjen je spisak vojnih pretnji čije neutralisanje uslovljeno primenom nuklearnog oružja. Ažurirane osnove državne politike također naglašavaju da nuklearno odvraćanje može biti usmereno prema državama koje pružaju svoje teritorije ili resurse za agresiju protiv Rusije. Moskva je objasnila da se doktrina menja kako bi se protivnicima Rusije razbile sve iluzije u oceni spremnosti Rusije da obezbedi sigurnost zemlje svim sredstvima, to jest obuzdavanje ima za cilj da obezbedi da potencijalni protivnik shvati neizbežnost odmazde u slučaju agresije. Također, obuzdavanje se sprovodi kontinuirano tokom mirnodopskog vremena, kao i u periodu direktne pretnje agresiji i tokom rata, sve do početka primene nuklearnog oružja. Govoreći o mogućoj reakciji Zapada na izmenjenu nuklearnu doktrinu, Korotčenko kaže da Moskva ne očekuje nikakvu reakciju. Ovo je dokument koji jasno reguliše sve uslove pod kojima će Rusija primeniti nuklearno oružje. Sve će biti vrlo jednostavno. Ili će Zapad shvatiti gde su crvene linije koje ne sme preći ili neće. Ako ne razume, usledit će nuklearni udar i to je sve, upozorava ekspert.
Korotčenko ističe da Rusiju ne zanima da li će Zapad sada shvatiti gde su te crvene linije, to je, dodaje, njihov problem. Za Rusiju je, kaže on, najvažnije da u skladu sa novom doktrinom ima planove za upotrebu nuklearnog oružja koji su detaljno regulisani za svaku konkretnu situaciju. Na pitanje kako će se razvijati ruske nuklearne snage u skladu sa novom politikom, Korotčenko kaže da su svi planovi već određeni, a opremljenost ruskih nuklearnih snaga savremenim naoružanjem dostigla je oko 94%. Najvažnija stvar koju sada treba uraditi je pokretanje novog projekta borbenog železničkog raketnog sistema Barguzin. To je nuklearni voz opremljen nuklearnim raketama koji sa bilo koje tačke železničke mreže od Moskve do Vladivostoka može izvršiti udar i usledit će odmazda za potencijalnog neprijatelja. To nam je glavni prioritet koji treba realizovati u bliskoj budućnosti. Svi ostali planovi razvoja strateških snaga realizuju se po planu, naglasio je Korotčenko. U dokumentu se naglašava da odluku o primjeni nuklearnog oružja donosi predsjednik Rusije, a u slučaju potrebe može o toj spremnosti ili faktičkoj primjeni oružja informisati druge zemlje. Ukaz stupa na snagu danom potpisivanja.